Muthenya wa keri kirumaniririo Martha Karua na mbuto ya Azimio mahurite kambi kaunti-ini ya Nakuru kumathira mutongoria wa Azimio Raila Odinga kura makiria ya milioni 1 cia kaunti iyo. Umuthi Karua akiuha aikari a Subukia, Kabathi, Mairu 10, Mairu 6, Kiamaina, Barnabas, Kikope, Gilgil na gutirihera tauni-ini ya Naivasha, akiuga ihinda ria atongoria a kuhonokia bururi nirio riri. Ihinda ria kinyanga ine agatuma maundu mothe magirire, ihinda nirikinyu Ngai aturathime, andu aitu itikirai gutuhe kura cianyu tuthondeke bururi. Atongoria acio a Azimio makiuria aikari a Nakuru magatigirira ati kaihwa na gaicukuru kura ciothe ni cia Odinga na atongoria a Azimio. Waicia kura ciothe ni kabu kimwe na gikabu ni kia Azimio. Mundu thure na kura nyingi wega, ona mundu ngienda kugamba nga akerwo ni nginya ciana ahocithitwo kwa njia mbaya, wachana na hii. Twamuthaitha mutunengere kura cianyu muone muthenya mweru andu aitu, muone Kenya njeru. Atumia mwekuo netukire twakuhereria karuri gitora tukuhereirie ne murakena ne mugutuhe kura na inyua baba githe mutirakiona ciana cianyu ciiritu ni ndore brothers yone inyua githe mutirakena twende kasi twende kwa Azimio. Maugite ati bururi wothe ni utuite itua ati thirikari ya gatano kuma mweri wa kanana ni ya Odinga. Kura ciothe tuikie kwa Raila Amolo Odinga na tondu ni thiuruka ngite Kenya ni itikirite ona kirima kirendete gutuika gutendera ni kiragirire riu tuhaicite turi o hare iguru ni undu wa Ngai kwenda. Akoro ni uratete mwihoko tiga gute mwihoko na ithu tutiri na bara na mundu hapa Nakuru. Kama ungekuja miezi 3 miezi 4 imekwisha, tulikuwa na rangi ya undercoat tulikuwa tumeweka. Unajua hiyo rangi ya undercoat, na unajua ukipata nyumba hauwezi kaanza na ile rangi, tawacha mwishowe unaanza ile undercoat, ikitauka unaweka ile final. Tunaelewana? Final coat ni rangi gani? Wakina mama oe, wakati wa maji kuwafikia ni sasa, wakati wa matibabu kupata kwa jamii zetu ni sasa. Vijana mpo? Karua augite bururi uri moko-ini ma Odinga, ruciu rwaguo ni rwega. Tiga utinde ukimenithio mundu ati mundu agetue niwe mwega guku Kenya. Nyamu imenyagwo na mwandirie na andu na mukubirie nake mundu amenyeke na cieko ciake. Ndenda ritarere kwekire kura cito baba na sisi kule Nairobi tumesimama kidete na mama, na sisi tunasema tuko ndani ya Azimio. Atongoria makiuga ati ang'etheri ya Odinga ni andu mari na maroro. Nitinde tigagirwo ki tondu ndugukora mwana ucio. Ulisikia mtu huyu wao alichukua liadha ndiye akieleza bottom up ni nini. Akasema bottom up ni kuvunja kampuni zile kubwa kubwa kama Safaricom, atuchukue pesa udistribute. Hao watu ni waporaji, pesa haitawafikia. Nona gwaku nyumba-ini maitu na muthe ukiwe ni mwana uriku utangikumanduka mbeca itikore. Thutha wa guthiururuka kaunti 10 iria ciegiritanagia na kirima gia Kirinyaga, Karua na atongoria angi a Azimio maugite ati matire na nganja uhotani wa githurano kia mweri wa kanana ni wa Raila Odinga na ngwataniro ya Azimio. Handu-ini ha Inooro TV kuma guku tauni-ini ya Girigiri kaunti-ini ya Nakuru, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.